ministarstva, poštovani gradonačelniče, predstavnici grada, dragi posetioci. Izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da vas pozdravimo i poželimo dobrodošlicu na jubilarni 20. Međunarodni sajam turizma i aktivnog odmora u Nišu. Kako je prošlogodišnji sajam bio dobro mesto susreta turističke privrede kao i ponude i potražnje, mesto za poslovne dogovore, prezentacije, ali i razmenu inovativnih ideja i sadržaja, nećemo biti skromni u očekivanju da će ovogodišnja manifestacija, koju upravo zajednički, zvanično otvaramo, nadmašiti prošlogodišnji rekord posetilaca, ali i učesnika, odnosno izlagača, i da će po kvalitetu opravdati pune 2 decenije postojanja. I ove godine na manifestaciji, koja postaje sve ozbiljnija na mapi turističkih i sajamskih događaja, predstavit će se preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Čast nam je da ćemo ugostiti prijatelji skoro čitavog regiona. Sa nama su izlagači iz Republike Srpske, Crne Gore, Bugarske, Grčke. Osim brojnih turističkih agencija, tu su i turističke organizacije gradova i opština, turoperatori, hotelijeri, predstavnici banjskog i zdravstvenog turizma, predstavnici sportsko-rekreativnog turizma i aktivnog odmora, organizatori turističkih manifestacija, ali i udruženja samostalnih zanatlija. Kao i prethodne godine i na ovogodišnjem sajmu, pored raznolike turističke ponude, akcenat će biti i na gastronomskoj i vinskoj ponudi, što se pre svega odnosi na prezentaciju i degustaciju karakteristične lokalne kuhinje izlagača. Pre nego što čujemo pozdravnu reč organizatora, ja predlažem da zajednički pogledamo film o gradu čiji ste trenutno gosti. sajmovima, na manifestacijama da gostujemo. Ove godine smo i ljudi iz turističke organizacije obišli puno takvih manifestacija već od januara meseca, dok još naši sugrađani svi otprilike praznuju. Turistička organizacija već krene sa prvim sajmovima od Ljubljane, preko Beča, Berlina, Istanbula, Sofije, završi se u Solunu, u Latiniji ove godine, i svake godine lista manifestacije i lista destinacija gde predstavljamo Niš raste i povećava se. Raste i broj turista, raste i broj linija na aerodromu Niš, rastu sadržaj u Nišu, kvantitativno i kvalitativno, i nadam se da će tako da ostane. Zahvaljujem se svima koji su danas došli, predstavnicima grada, ministarstva, načelniku, gradskih opština, predstavnicima, gradski većnici. Želim samo da kažem, uvek imajte razumevanje za sve što vam se obraćamo, govorim za grad Niš, za sve naše želje, jer su uglavnom sve usmerene ka boljem boravku turista u Nišu i ka većim sadržajima. Statistika govori u našu korist i mislim da ćemo kao nova destinacija u deo kongresnog turizma još više porasti. Grad imate planove, vrši investicije u tom smislu, i ja se radujem da ćemo svake godine imati sve veći i veći broj turista i sve veći turistički promet. Hvala još jednom što ste došli i uživajte u Nišu. Dobrodošli u Nišu. Niška banja, topla voda, za Niš
pozivam gospođu Antić da se obrati. Poštovani gradonačelniče Niša, gospodine Polatović, uvaženi gosti i predstavnici medija, velika mi je čast da u ime potpredsednika vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacije, gospodina Rasima Ljajića, budem danas na otvaranju ovog jubilarnog 20. Međunarodnog sajma turizma i aktivnog odmora ovde kod vas u Nišu. Ministar Ljajić voli kada pričamo o brojkama, kaže kada prosto damo nečemu egzaktnu formu, to onda više nisu samo prazne reči, to možemo da potkrepimo i brojkama. Pa da krenem i ja sa tim brojkama. U 2018. godini u Srbiji je ostvaren rekordan broj turista blizu 3,5 miliona, što je za porast od 11% u odnosu na 2017. A izjednačio se broj domaćih i stranih turista. Niš je u prošloj godini posetilo ukupno 123.000 turista, rast od 15% u odnosu na 2017. Domaćih je bilo 50%, rast od 7%, a stranih 73.000, rast od 21%. Namerno smo istakli ove brojke da prosto zajedno sa vama podelimo šta je to egzaktno što turizam daje ne samo Srbiji i Nišu i regiji. Ono što je posebno važno za razvoj Niša je da broj turista raste, kao što je i gospodin Parić rekao, ne samo tokom letnjih meseci kada Niš može najviše i da ponudi, već tokom čitave godine i u pre i u post sezoni, a to je upravo rezultat ove vaše intenzivne kampanje i promocije grada Niša, kako po Srbiji, tako i po najvažnijim emitivnim tržištima za Niš, poput Bugarske, Grčke, Rumunije, ali Nemačke, Kine, Turske i Italije. Takođe, da ne zanemarimo i uticaj aerodroma i novih linija koje imate, i to je upravo i dovelo do toga da još jedna brojka u pitanju, čak 43% turista dolaze u Niš avionom, naspram onih 40% koji dolaze kolima. Brojke jesu važne, jer kada se podvuče crta i vidi se koliko je ministarstvo uložilo u važne turističke projekte zajedno sa lokalnom samoupravom, to sve daje rezultate, pa evo da kažemo da su značajna sredstva uložena u obnovu Niške tvrđave, da je u toku projekat održavanja javnog parka u Niškoj banji, a godinama se pruža podrška i jednom od 10 najboljih jazz festivala, znate već da je u pitanju Nišvil. Nekada smo konstatovali sa tugom da Niš nepravedno zaostaje za turističkim destinacijama u Srbiji, a Niš je hrabro uhvatio priključak i postao umeđu vremenu jedna od vodećih destinacija u ovom delu Srbije. Naravno, kada su brojke u pitanju, da kažemo i da prema jednom zanimljivom istraživanju hotelijera i restoratera, u prethodnoj godini u Nišu je bilo 78% turista iz Evrope. Ja verujem da ste vi Nišlije naročito ponosni na ove cifre. I iako volimo da pričamo o brojkama, ne bi brojki bilo da Niš nema ono posebno što je i Stevan Sremac opisao, duh i dušu koju vi delite sa celim svetom, a imate i jedinstvenu priliku da izgradite i gastronomski imidž o čemu će biti reči ovde na sajmu, uz naravno aktivan odmor, pa to mogu svi oni koji požele sebi da nađu prosto balans, da li će hrana ili aktivan odmor. Popularnosti Niša doprinose i filmski susreti, ali da ne zaboravimo i kup Radivoja Koraća, koji je 5 godina bio u vašem gradu. I za kraj, možda ne manje važno, uspeh Radničkog iz Niša prošle godine kada ste se plasirali za kvalifikaciju u Ligu Evrope, pa je sve to doprinelo da čak 72% ispitanika kaže da su o Nišu najviše saznali zahvaljujući internetu. Te stoga, nadam se da ćete u periodu koji sledi, upravo zbog te digitalne promocije grada, koristiti popularne hashtagove i da ćemo svi na taj način učestvovati da Niš bude vidljiviji i na društvenim mrežama. Ja vam želim uspešna 3 dana i hvala na pozivu. I kao što rekoše prethodni govornici, Niš je postao grad koji posećuje sve veći broj kako domaćih, tako i inostranih turista. Ova činjenica, ali turistička manifestacija poput ovog sajma, od velikog su značaja kako za grad, tako i za sve njegove građane. Ali o tome više gradonačelnik Niša, Darko Kulatović. Poštovana pomoćnice ministra, poštovana savjetnice ministra turizma, direktore turističke
organizacije, kolege saradnici, a pre svega dragi gosti grada Niša i 20. sajma turizma i aktivnog odmora u Nišu. Posebno bih pozdravio naše goste koji dolaze iz Republike Srpske, iz Bugarske, iz Grčke, iz Crne Gore. Još jednom dobrodošli u carski grad Niš. I evo iz ovih uvodnih izlaganja koje ste mogli čuti od savjetnice ministra i direktora, možemo da zaključimo da zaista lepi dani i lepe godine stoje pred ovim gradom. Lepa budućnost, posebno kada su u pitanju turistički sadržaj i ponuda koju ona nosi sa sobom. Činjenica da smo od 2015. godine povećali broj turista za više od 80%, broj stranih gostiju koji ste malo pre čuli koji ide do 80%, broj noćenja koji je preko 50%, stvaranje jednog ambijenta i atmosfere koja zaista raduje svakog od nas Nišlija. Činjenica da posle toliko decenija shvatamo značaj turizma kao jedne od zaista rastućih grana industrije, privrede uopšte. Prosto je činjenica koja nas sve stavlja na ono najozbiljnije mesto da počnemo da planiramo svoju budućnost, razvoj, broj ljudi koje ćemo sačekati, pokazati gostoprimstvo i domaćinstvo koje je najznačajniji element u našem gradu. Ono što bih posebno izdvojio kada je u pitanju planiranje sredstva koja izdvajamo i kada su u pitanju sredstva, mogu da vam kažem da smo u zadnjih nekoliko godina za 50%, za više od 50% povećali izdvajanja za promociju grada, turističkih potencijala, kulturnog nasleđa, istorije, svega onoga što je ponos našeg grada i što možemo ponuditi dragim gostima iz Srbije, naravno, i okruženja i celog sveta. Ove godine, više nego bilo kada ranije, se izdvaja upravo za ovu oblast. Niš, posle toliko, rekao bih, godina, ponovo sređuje svoje centralno, gradsko, uže jezgro, 100 miliona se izdvajaju, krenuće ove godine Niška banja i pesma kojom smo sve ovo otpočeli, koja jeste znak prepoznavanja i Niša i Banje, naravno. Tu su izdvajanja koja će ove godine otići u Nišku tvrđavu posle toliko vremena. 105 miliona ćemo izdvojiti ove godine za uređenje upravo sadržaja koji će taj dragulj i potencijal, najlepšu tvrđavu na Balkanu, još više otvoriti prema našim ljudima, gostima, svima nama. Naravno, tu su i ulaganja na Medijani, arheološko nalazište Medijana, konačno posle toliko vremena je natkriveno, nova ulaganja u nova istraživanja arheološka, ove godine rekonstrukcija zgrade muzeja na arheološkom nalazištu, naša Ćelekula, zaista je nešto što pokazuje da smo prepoznali naše potencijale u grada. Ali ono što je možda još značajnije od svega ovoga jesu naši festivali, prateći sadržaji koji oplemenjuju sve ovo o čemu govorimo. Od Nišvila koji okuplja 100.000 gostiju, naravno posetilaca, do tradicionalnih filmskih susreta, horskih svečanosti, muzičkog edikta. Ove godine smo po prvi put uveli i novi festival, Evergreen festival, koji je prošle godine pokazao sve ono što on može da nosi sa sobom i grad finansira i ovaj festival koji će stati rame uz rame sa svim dosadašnjim. I to je nešto što jeste značajno za naš grad. Ali ono što je najznačajnije je naš aerodrom, koji jeste prava podrška razvoju turizma i stvaranju ambijenta i klime koja će pomoći da konačno posle toliko, rekao bih, vremena zaostajanja grad stane na svoje noge čvrsto i omogući da svi mi, građani Niša, zaista možemo da kažemo
da je došlo to vreme o kome smo sanjali decenijama, kada možemo s ponosom i sačekati i ispratiti goste, kada možemo i zadovoljiti potrebe svojih građana za svim onim sadržajima koji čine smisao života onakvim kakvim on i treba da bude, sa mnogo većim standardom i sa zadovoljnim ljudima koji žive u našem gradu. Mogu da vam kažem da do 2015. na Niškom aerodromu nismo imali avioletova, nismo imali gostiju sa Niškog aerodroma, čuli ste koji je to procenat koji danas dolazi. A od 2015. do danas novih 10 velikih, značajnih destinacija, a od jula ove godine novih 12. Tako da će ne samo građani Niša, nego i celog jugoistoka zemlje imati zadovoljene potrebe od Rima, Berlina, Beča, Budimpešte i sve ono o čemu smo decenijama sanjali imamo u našem gradu. Zadovoljstvo je tim veće što evo od danas i novi direktor Aerodroma Srbije je naš Nišlija Mihajlo Zdravković i evo i to koristim priliku da vas danas obavestim, jer i to pokazuje mesto i ulogu našeg grada u našoj zemlji. Želim da vam kažem da evo od juče imamo još jednu novu liniju koja se vratila za Malme i zaista puno dobrih razloga za radovanje za vreme koje će doći. Još jednom na kraju, uz zahvalnost našim dragim gostima koji su stigli u naš grad, zahvalnost i svima vama ostalim prisutnim, zadovoljstvo će biti obići štandove, izlagače, ponuđača i sve ono što je značajno. I evo, dok sam se spremao da završim, nikako ne mogu da preskočim ono što je nekad umesto interneta bila razglednica iz Niša, a nije bilo razglednice na kojoj nismo imali Hotel Ambasador, Hotel Park ili Hotel Nice. Ono što su bili simboli našeg grada, danas doživljavaju svoje novo ruho. Danas se rekonstruišu, danas se ulaže u njih, danas se podižu na onaj nivo koji može da obezbedi najviše usluge koji se u toj oblasti mogu pružiti. I sada kad vidite sve ove oblasti koje smo svi zajedno ovde pomenuli, onda možemo da kažemo da zaista jesmo i zadovoljni i ponosni što živimo u ovom lepom gradu, jednom od najstarijih srpskih gradova, najvećem i najmoćnijem regionalnom centru na jugoistoku naše zemlje. Još jednom hvala i dobrodošli u Niš. Složili su se svi da je odlična prilika da se predstavi neka turistička destinacija, degustacija nekog specijaliteta karakterističnog za tu destinaciju. Kada ste u Leskovcu, sigurno nećete zaobići leskovački roštilj. A ono što svakako treba probati kada ste u Nišu je niški burek. Sve vreme trajanja sajma na štandu Ukusi Srbije i vina s juga imat ćete priliku da se upoznate sa načinom pripreme ovog specijaliteta kojem je posvećena i jedna od manifestacija koju je gradonačelnik spomenuo, Dani bureka. A u Nišu kažu da je, pored gastronomske ponude, i zabava zagarantovana. Danas sa nama i plesni klub Feniks.